Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam niku ni lai ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Narcotics and Affairs of Border Hain Police Constable Pakhat Kani Kezi Somle Anman. Manipur Chief Minister in Ambulance Motor Panga Apeksuk. China Sipai Hain Arunachal mi Panga Hai an Kuma an Thuan Shil. Sudan Sarkar chun Islam Sakhu chu Aram Sakhu ni na inthok apei thak. Tu hin Chanchin Kim Changlemin. India Rama Sarkar khap in Ruitheya Sumdong Hai Suitu Narcotic and Affairs of Border NAB Paul Hai chun Tharam Nirit Sangni Somni Khan Police Pakhat le driver Pakhat chu in Ruithei Kani Kezi Somle Torbung Keithel Torbung Leilak Bul Churachanpur District a Chanung Ting Dar Nivel Khan Anman. Mana Sarkar khap in Ruithei Kani hi Cheng Vaibel Sini Borman ho nidinga ring ani. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun Tharam Nirit Sangni Somni Khan COVID shipui do na a mangro tangkai tak niding ambulance motor Thar panga apeksuk. Pu Biren Singh hen ambulance panga hai hi district pali hing none Imphal East Tengnopal le Imphal West District Chief Medical Officer hai le Directorate Health Services ko maan hlan. Ambulance in hlan na hun ser hi Chief Minister's Secretariat a neyani. Hi hun sera Chief Minister in Thua Shilna achun. Manipur Sarkar chun COVID and Kol Namhon Pui Hongsa Pei atum Thua Shila. Chun Sarkar chun Shipui in Dar Sarpei hi Theitop Sua Dang Chat Nge atum Thua Shilbok. Eido mek Shipui hi Shipui Thar ani lein. Ing anginam Manipur hin ahungum pei ding Shilan taka. Chulein mitin fimkhur le in ringzinga angayani ti in Chief Minister chun ashil. Thathum lim ta sung khan COVID shipui daw na dingin Manipur Sarkar chun ambulance som palian chok ta in chok masatak pani hai hi thadaw tha a in chok an ni a Pherzol District le Thobal District hai pek an ni. Ambulance ba ka hin Pherzol District Chief Medical Officer Mangding in Lirthei Bolero khom Sarkarin alo pek tabok. HSA General Headquarters chun Ziribam Police Hain Section 2 Indian Forest Act 1927 dana Tharam ninga sangni somnia choto begra markhua ru an manchu mak antilia hiru an manna mun hi forest area aninoa tuisulin choto begra tribal khuhum sung anilem ti in HSA General Headquarters chun atarlang. Hi khuwa hin marhai chu kumza chung lo cheng ta in kholal in roina hnuya marhai hin thunei na le anchan pul hai chu indik takin an chen ani ruhi zireba ma khochin lem hain fak mona sumnarin mitam takin an manga hinga tribal hai fak mona pakhat sukbui le zireba ma tribal hai en shrangna anga ngayani. HSA General Headquarters chun Manipur Sarkar Secretariat Forest and Environment Department in Thamur ni thum sang ni somparita order an sudung zuin. Ruhi thilpui tham talu ni lo zording khoma phalna ni le si tax pe khai khom all dinga asi sang ania. Choto background hona ru tam tak mana hai hi dan khap zong ing khom no asan chu forest area home sunga mi ani no tlat lein. Hi le hin Ziriba ma tribal hai chu an ni na le chan vo chu lak pek ni bik no ni haya. Hingang in thlir sang na le in musit na hi tlung tangai no sin. Chun Roman tu hai hin an Roman hai pedok vat dingin HSA General Headquarters chun press release ngien na asim. Manipur COVID-19 ngirmun. Manipur Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin. Darkar som ni palilim ta sungkhan minaran somku palile Central Armed Police Force CAPF pani akai Thar an uma tamfela in thlasuk za som ni paruk thina tuk kum somli parita upa pasal pakhat a umbok tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangsari zani le pani anvoi make active case sangkhat zaruk som saripaku damfela in thlasuk tapo sanga zali somrit pali recovery rate za som sari paruk point pakhat pali shingna chan tapo som thum paku sinruk
Assam Public Service Commission APSC chun Combined Competitive Examination sangni somnia dingin anuya anghin sinruk umdan asuksuk. Assam Civil Service Junior Grade Post za somni pakhat ST tadingin post pasari. Assam Police Service Junior Grade Post somruk lepaku ST tadingin post pahni. Superintendent of Taxes Post paruk. District Transport Officer Post panga ST tadingin post pakhat. Labor Inspector Post somparit. Inspector of Taxes Post somni pasari ST tadingin post pahni. Inspector of Excise Post pasari. Block Development Officer Post somthum pathum ST tadingin post pathum. Assistant Employment Officer Post pali. Sub-Registrar Post somthumle pakhat ST tadingin post pahni. Assistant Manager of Industries Post som. Assam Public Service Commission exam form hi apsc.nic.in na tharam ni som sang ni som niya inthok changer ni som sang ni som ni chen online in peklut thei ani. China Sipai People Liberations Army chun Arunachal Pradesh mi panga in manghai chu anlo mu thu le an kuma an thu an shel. Arunachal mi panga China Sipai hai kota hai hi India tinga an hung pek dan ding lampui ngai tu me kania in big felvat nitanga ti in Pu Kiren Rijiju Union Minister of State for Youth Affairs and Sports Tunashil. Limta zirtop ni tharam nili sang ni som ni khan nacha khu Upper Subansiri Arunachal mi panga hing Tusing kham Piringling Dongtu Ebia Tanu Bekar le Ngaru Diri hai Ramsu Cafe chu an hungin loi tanoa. China Sipai hai in an lo man ni dinga ring ani ang shimin an lo man nge yani ti in thulak na chuna shil. PUBG Mobile chu India Sarkarin aben na le in zomin. Hi games in nel lakhai lung oino na chu zulting pan peyin. PUBG Corporation tading khomin harsat na nasatak antlun mek. PUBG Corporation chun malamekin India a PUBG Mobile le PUBG Mobile Lite in nel sun zom ani theina dingin India a Tencent Games le in zom na anei po chu thak danglam antumel baka India tading bikhin PUBG hi danglam meta sim antum thuan shel India a PUBG band ani le hin lungoi no le ya mania in that suicide khom anlo nol ta nge Sudan Sarkar Lailok Transitional Government chun Sarkar le sakhu chu the shanding in thu asukhluk. Hi thutluk na in chiklak le poimo tak le hin Islam sakhu kumsom thum lai rau Sudan ram sakhua Sarkarin anam nget chu peithla kanita. Sudan Prime Minister Abdullah Hamdok le Abdel Aziz Al Hilu Sudan People's Liberation Movement Sudan Marting Helpol how to hai chun limta ningani tharam ni thum sang ni som ni khan Ethiopia khopui Addis Ababa muna hi thutluk na ropui tak hi lain thupung simin thutluk na sui an ke ani Sudan hi mipui rawin rel na ramin diktak akhule tui hai ping vo hum haltu ram ani theina ding chun aramin thui dan pui bua sarkar le sakhu theshan hi makmo ania hi thangno chun khule tui hai dit thlangna vong him theyan no ti in anin remna thutlunga chunan jik Sudan ram hi kumsot takel rambui ramsung indo civil war in nasataka ashok ania kumsang khat zaku somrit paku khan Omar al-Basir in sipai thashan na mangin ram sarkar na alaka Sudan ram hi musalman ram kulmuta si matumani Ami rukchu Sudan People's Liberation Movement haijun Omar al-Basir aroi haile sot tak indawin rating an hung panpeya hi inchal remna thupung hi karmasak khan zikin Islam sakhu chu Sudan Sarkar sakhu ani nain thokin an peithak ta ani Football TT toy lorkhom Indian footballer in lar JJ Lalpek hlua chun kumruk sung zet Chennaian FC a acham hnungin zani tharam ni rit khan alo suk santa Everton chun Real Madrid midfielder James Rodriguez chu kumni sung daiding contract an sign fel puita Mbappe chu COVID-19 a positive lein France squad an thokin an hnuk dop
Newcastle United chun Premier League an thoka relegate Bournemouth player pani Callum Wilson le Ryan Fraser hai chu an lo lak felta. England player pani Phil Foden le Mason Greenwood hai chu Iceland na UEFA Nations League in Khelan changna quarantine protocol an bosit lein England national team squad an thok pe thla kan ni. Wolves chun France club Lyon an thok kumsom thum pakhat mi Brazilian defender Fernando Markel chu kumni sung daiding contract an sign pui. Ole khang hai po kha Chanchinthar e pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi.